Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo igrali, sem hodila reči nadaljevanje, ampak ne. Igrali čisto na drugo igrico in sicer Animal Crossing, ki je ful popularna. Je pa tudi dosti dražja od Stardew Valley, bom linkala, oziroma Stardew Valley še ni prišlo, kljub temu, da je snemano predtem. Danes bom pokazala še drugo igrico, danes bomo pa igrali Animal Crossing in realno, ne vem, me zanima kako bo, zaradi tega Stardew Valley je meni res ful cute, ampak mi je ful bad, ker ne vem kako naj igram, da vam lahko tudi kažem, pač da je vrijo kvaliteta pa vse, pa da nas sedim pa snemam, tako da ne vem, in ful ne moreš screen recordati, ker sem 30 sekund na tem switchu, teda pojmenja ga bom to zadevo rešila. To bomo pa zdaj mogli nekako predstaviti, ker... Ok, quick disclaimer, prej gremo dejansko video. Prvič igram to igrico, tako da pojma nimam, kaj se dogaja. Sem ful nova na tem, ampak v naslednjem, če bo kdaj še naslednji video, ker načeloma z tega ne delam na mojem kanalu, ampak če bi radi videli, bo v naslednjem pač video že ful več, ker sem se to zdaj že naučila neke stvari. Zdaj čisti gameplay, kjer je sam screen recording, se začne na 11 minut 36 sekund. To zdaj, kaj boste videli, pa je v bistvu dan, ko se pride na otok, kjer je pač malo screen recordinga, malo pa se dansko snema moj Nintendo. In pa ja, gremo kar v video. Ne morem sploh, kako so cute in kako je dansko vrejo grafika. Oh my god, kako cute govorijo. I'm excited too. I know, I'm so smart. Zdaj bi kar angliško govorila, ko oni angliško pišejo. Ok. Oh, Timmy. Cute. Timmy and Tommy, oh my god, kako sta lušna. Ok. Yes, we shall. Ok, don't like tak pač svoje ime. Oh my god, kaki sondi. Oh my god. Oh, kako cute. 7. august. Ne, ja, 7. 8. Confirm. Yes. Dansko je ful težko sproti snemat. I better be on there, pač. Yeah, of course. I get to create myself. Oh my god, to bo težko. Zdaj, ful je težava v tem, da ne morem skozi klikati pač recordinga in zdaj bo njih par klipov samo mojega Nintendo, ta pač, kako boste videli, s kamero se snema, pa bo njih par teh screen recordinga. Trudila se bom delati v bistvu čim več screen recordinga, ampak je ful težko, ker moraš dansko vsakih 30 sekund kao screen recorda, ker screen recorda sam 30 sekund na switchu in nimam nič drugega, da bi kakorkoli lahko drugače, da bi celo igro posnela, tako da se trudim. Bear with me. Aha, pri očeh pa imamo milijon izbire. Oh my god, creepy. Ok, ni bad. Oh my god. Jaz že vem, da bom ful obžalovala, kaj bom spravila. Seveda bi vsi vemo, da bi imela rada zelene oke, ampak to pač žal ni realnost. Tako da bomo dali rjav. Mi je ful všeč, kako imajo trikotni kvadrat in pa kao ovalna oblika za nos. Te... Imam fig, da je mogla ona zbrati. Roza lička, ja, roza lička. Imam fig, da je mogla zbrati ona druga usta. Oh well, I am done.
Oh, you can change your look later. What? Okay, good, good. Hvala dva en za drugim govorita. Slovenija. Aha, oh, Europe, dansko kdaj izbiro. Okej. Veš, nisem te igrice igrala, to res ne vem, kako to deluje. So far so good, I don't know. Bi moče bila res? No, just, I don't know. Oh my god. Ko mi dajo izbiro, moram izbirati med temi stvarmi, jaz ne znam tega. Moti me, tako čudno nekako razpolovi. Ok. Wonderful choice. Aha, ok, tu imate na razpolago a sleeping bag, a lamp, some food ali pa something to kill time in jaz sem zbrala some food. It was just a hypothetical question. Daj, če kdo od vas rad s pojmi napišite, kaj delate, pač any tips and tricks would be helpful. Aww. Yay, an intro to the game. Upam, da bi tu malo več povedala. Tako sproščujoče to zgleda. Zdaj, da ne bo video ful dolg, vam bom ta prvi dan, ko pridem na otok, sam pokazala v malih klipih. Če hočete videti celi pač dan, kako poteka do večera, oziroma do večera, pač do konc prvega dneva, si lahko pogledate na YouTube, bom spodaj linkala, ampak v bistvu pridem jaz na otok, imamo prvo ta orientation, kjer ti pač povejo neke stvari o otoku, neke informacije, moraš postaviti šotor. Najprej ga postaviš pa sebi kamorkoli na otok in potem še tema dvema sostanovalcema oziroma sosedoma, whatever.
Pred večerom sem malo raziskovala otok in sem mogla nabrati les in snacks za potem. Kako bi temu rekli? Kako se že tam reče? V glavnem do glavnega šotora, kjer smo zbrali potem dejansko ime mesta oziroma otoka in se je spremenila Hanban, I don't know why, in se itak to pač ime zbere, tako da zdaj se imenuje Hanban. No, zvečer sem pa v bistvu potem sem šla spat, oziroma v svoj šotor, ker sem si postavila poslo, ampak nisem znala obračati še stvari, kar zdaj že znam, by the way. Ampak ja, in potem sem v bistvu šla spat in ko sem se zbudila, je bila ista ura, kot je dejansko ura v našem času. If you know what I mean, tako sem se zbudila, ni bilo jutro, ampak je bilo, ne vem, 5 popoldan, takrat, ko sem igrala. Teda ful zanimivo. No, zdaj pa v bistvu gremo v ta naslednji kao dan in več v bistvu ne bo voiceovera. Če bi ga pa radi, pa mi več naslednjič povejte, pa bom delala tak, ker še ful ne vem. Pač tu zdaj nadalje ne bo voiceover, ampak v bistvu sam gameplay tih, ki se mi zdi, da to tako bolj sproščujoče, ampak vem, da bi eni radi, da se zraven komentira, teda če bi radi videli še kakšne take videe, torej zdaj ne vem, čez en teden, ko bom.
Yeah.